Il-President tal-Parlament Ewropew ġiet milquha mill-Prim Ministru Franċiż Michel Barnier f'Pariġi. Matul iż-żjara tagħha l-President mezzola tad-diskors ewlieni waqt is-sitt Trilateral Business Forum organizzat mill-MEDEF, il-BDI u l-Konfindustrija, iffurmat minn aktar minn 100 business leader mill-Italja, il-Ġermanja u Franza. Hawn l-MEP Maltija stqarret li l-Parlament Ewropew ma jibżax mill-bidla. The European Parliament has never been and is not afraid of change. If anything, we embrace it because we understand the responsibility that we bear, not just to Europe's economy, but to every single person relying on it as well. I would like to assure you that in the next 5 years, the European Parliament will continue to focus on a Europe that serves its businesses, its industry, its families, its factories, and its farmers. A Europe that defends European interests, that drives growth and ensures stability. A Europe that is ready for today's challenges and equipped for tomorrow's uncertainties. Waqt id-diskors tagħha l-President Metsola qalet li l-Ewropa trid taġixxi mhux b'viżjoni ekonomika biss iżda brieda politika li titgħallem tadatta u tifforma. Żiedet tgħid li l-produttività trid tkun il-punt ta' tluq biex tingħata spinta lil kompetittività tal-Ewropa. Il-President tal-Parlament Ewropew qalet li l-Industrija Ewropea tista' tirnexxi biss fl-ambjent it-tajjeb bil-qafas it-tajjeb. Isaħqet li l-Unjoni Ewropea għandha tkun magħrufa għar-regolamentazzjoni effiċjenti tagħha. Intant f'Pariġi il-President Metsola ltaqet ukoll mal-Ministru Franċiż għall-Affarijiet Barranin, il-President tal-Assembleja Nazzjonali ta' Franza u l-President tas-Senat Franċiż.